bandeko bakongole ozagoma oyobi wapi ndeko kongole sinziringana nukuri hohotera gusa ko ndaryiga n'igiswahili ko ndaciga niko najifunza Swahili niko najifunza Lingala manake niko hapa Goma mimi niko hapa Goma mimi njo president wa nani wa mimi njo nitakuwa president niko najitayarisha kukuwa president wa Nord Kivu na Sud Kivu mimi je suis king mimi niko king mimi njo nitakuwa president wa Nord Kivu na Sud Kivu mujitayarishe tulisha kamata Goma M23 ibi focus nimba M23 yashitse muri Goma jewe yagibyo ngibyo ndi mugukeka ko haraba bahageze n'ubundi mu kindi gihe hari abandi bari barayifasheho kandi akeka ko yari M23 n'ubundi cyangwa se za CNDP cyangwa na singiye kuvuga amagambo menshi mwebwe aba M23 ngiye kubabwirira rino jambo jewe sindi mu M23 pi hane nyuma ariko ku mutima usanga ndiwe niko gukeka ni jewe uzukeka sinkene no guma ukeka reka mbabwire mwabagabo mwe ko ndabwira we Makenga ko ndabwira abandi nabo nazaga numva ngo bakabundi nabande abo bitaga baziro grofu na baziro bravo nabande mwizina rya Yesu ibi mpamvuga simbizi ndi mukuzumva gusa umva mbabwire mwabagabo mwe hari nabandi bafasha aho hantu mwitonde mwama mutora president w'igihugu cya Nord Kivu na Sud Kivu hanyuma amahoro atahe impunzi zitahe ibikonda bivuga mbabaye kandi nishimye ikimbabaje ni kimwe nuko gicenya gusegetwa n'urwacegese ababyeyi babanani n'ababyeyi babantuza urumva gisegeti yoga ariko gisegeti uragashahurwa na nyoko ko murumva aza agiye kwa matangira atake avuge ngo yaye ngo dukeneye amahoro ngo twicare kandi yarabyanze ejo bundi nyagushahurwa na nyina reka mbabwire mwebwe mutore president mutitaye ku kintu na kimwe Sudani ubu nyine ni nzima ko murumva nabo bari bameze nkuko abakongomani benshi barabaye abakongomani benshi baragowe nubwo ntari umukongomani ariko twese tumeze kimwe dufite uruhu rumwe